Ia, ko toi whakatalo whātu kia ko lua takanga mai mua mai ki tala.tv au ko tila sa te o. Mo te ponei ka whakalongo tāua ki tala ki lunga i te polotia ki fōu a te pangi o te lalangi mo Tuvalu. Mea whai ngā luenga e asi te masaki ko te COVID-19 ko taunu mai pe nā whoki mo nistalaka. A whānaua ko ngai Tuvalu. A whānaua ko ngai Tuvalu ka mawhai o benefiti mai lunga i ate ake ngā whau tēnei ko o tēne whakataliangina ni te pangi o te lalangi. I te aso lima tēnei ni whakatalia i ene te komiti whakatonu a te pangi se 4 miliona tāla tupe Amerika mo whakatupe te polotieki te lai whesosoani ki tūlanga wa ko ngā kamata pe la whoki te whakawhai tau mo te tustusi o tamaliki mo te katoa toanga tēnei a te mese te loko. I te pepa whakamatalanga ni mau mai e whai mai mei te polotieki tēnei ka whasosone ki tamaliki a kongai Tuvalu. E whakamalosi e tūlanga tau waka konga mā konga kamata. Te lai whakautu malosi ki lunga i whakakonga o te ngana. Ai whakauwhia whuki mā tua ma whakaputoputonga i vaenga katoa mai a konga kamata ke oko ki a konga lasanga lua. Te polotieki whakaingoa ko te Tuvalu Learning Project e tau mawhai o a ngai atu whakalawelawe ki te whaitau o te tamaliki. Te la te polotieki ka whakasanga malosi loa te tau mawhainga o whakatoka te tamaliki ko i tua i oulu ki te whasengatasi. Te minisita o a kokonga ne whai mei te polotieki tēnei e whanotonu ki runga i kilonga tau mawhainga te ministuli i te whakaonga o iloa tāu ako lai tau maua te tamaliki e whakawai tēnā langa ke whai mutakitaki te whenua i as whakamuli. Te polotieki tēnei e awhi i te polokalame whakawhaitau te la ka whasosani ki tamaliki i a konga kamata ke mawhai ne lātou whaitau te ngana Tuvalu. Mai lunga i awala whau o lai whakako ki mai se i te whaitenga o mea konga ma whakawhaitau ngā tamaliki. Te pulea o te pangi o te lalolangi mo te Pasifika, Michelle Kerf, ne whai te whakatokanga te tamaliki ke toka ko i tua i oulu ki loto i te akonga, se vaenga tā ua kiloa ki te atiakinga o te tamaliki. I ana pati mea la tau fia kiloa o ngā lue tasi mo te malo o Tuvalu ki lunga i te atiakinga tā ua tēnei. E whakamalosi i te kilonga ki te whakaanga o tūlanga tā waka o konga mo tamaliki. Mai lunga te polotieki tēnei, ka mawhai whoki o maua te awananga o whakakako whakalei i whai akonga, kai mai se eko polokolami whakailoa ko lai whakako ki whakaputoputonga whenua ki lunga i te tāua o te ako o konga i akonga kamata. Te mese te logo mo tala te .tv. Tuvalu ko maua mea whainga luenga ko lai mawhai o Asia i te masaki tēnei ko te COVID-19. Li pōti e whai mai me isi ne kope ni whakamea alofa mai ni te malo o Australia, kai ne tō mai i te malanga te whakakako tēnei whakamuli. Anai kope ko nei ko lai asike i te manu o te masaki, ko tausi nei loto i te whakai masaki lasi. A mea ko nei ko maua ne vaenga o te whesoaswani mai te malo o Australia ki te whenua o te Pasifika e angai atu i ki te masaki tēnei. The Australian Government, in partnership with the WHO and SPC in New Zealand, were grateful to be able to provide test cartridges for Tuvalu. This enables Tuvaluans to do a small number of testing at this stage, and following quality assurance by the lab people in the Ministry of Health and the hospital, Tuvalu will be able to test for COVID-19. So we're happy to be able to provide the services, and hopefully Tuvalu remains COVID-19 free, but if there is a requirement for testing, they are now able to do it. Te minisita o te alalei ne moli tēnā whakawhitai ki te malo o Australia, tusai e ko te whasoaswani tēnei ko maua. Atila mai kone e watu te whakawhitai ki runga i te malo o Australia, mo tēnā whasoaswani ki runga i mea kona ne tonei mai ne rātou ne. E isi whoki mailunga te whasoaswani tēnā e ngā luatasi mātou mo te SPC. O la kola e train ne rātou a tau tino ngā lue ki te whakaonganga o test kits kuna ne. Me tai isi ro se technical iom se expertise te la e niti ko te mea ki train ki mawhai ne tino kona iua o whakaonganga rātou o test kits kuna ne. Ko te whuki na mauna mātou te whasoaswani tēnā, ka e whakatasi whasoaswani ki PPs ne, kone i e whakatautau o ko mai swa whakakako mai lunga. Te la e whakawhitai tātou ki lunga te malo o Australia, te whasoaswani tēnā pōti ne maua ne Tuvalu, mai lunga i te whakatau ngā soa lau ne. I pati ai saia me se ngata i kope ko nei ko tō mai, ka e uke whuki ni si kope tau whakai masaki ko nā e au mai te malanga te pāti mai whiti. Ka whai e mātou ne ko tine ngā lui ki ei, ki runga se whakatokanga se konga mōtuku ne. E tai pāleiro te uke o kope kone iau mai ne. Ia ni si kope kone iau mai runga te pāti. E whā pāleti. Tasi mai ei ko PPs ko la mai
I te whenua tātou, te ni tau ngāso tātou ko Taiwan. Ia e sifu kina mea neo mai ne se, ne donate mai ne se tino mai tua i Europa. Sosoani ki runga i te mahalo i te at whenua tātou. Ia, mo nisi soa, nisi mei ko mea roka ko kopoka te COVID, ko la neota ki whea ki whiti, ne, ki runga te kampane tasi whiti. Ko nei katoa eo mai te soa waka kako tēnei mawau, ne, tasi te contain. I te vai taimi nei, te matanga luenga o te ola leinga lue whakatasi whakapotopotonga mai tua ki lunga i te whakakoakonga whanau tūwalu, ki te whakaonganga o mea whainga luenga ko nei ka mauane tūwalu. A tina no whai te whaitu ki lo whaanga i tai au nei, muna i whale i te whakaine pokotia i te matenga o iti i te tai au nei. Te iti ne mate ona me isi se whakalawelawe whauliki ne tupe tai au nei yuta i te whale iti. Tēnei te me se ten loko om te katoa toanga. Te lasinga o whale i lo whaanga i muna ilo te whakainei, na se mawhai ola te iti o na mene tāmate. Ke whaai te whakalia mea ne pokotia i te whakalawelawe te tai au nei. Ne whakapātonu mai ne te tokolua pule te kampaneti, me isi se whakalawelawe ki pāmu masini a lātou. Te whakalawelawe ne tupu, ne māko mai nunga i transfer pampa mato mai tu. Se respond ki nunga i te signal mai nunga i te control room mato, mo low atea. Te fuel i te service tank. I patia tāku me te nofonga nei, ko isi te ngālua ngā lātou ko oti ne whai ki pāmu ki Toyola. Kai mana kongina ke maua sea silo lātou, kai ko te suawaanga ke sanga o whai te pāmu ki Toyoli. Nei, ko ne nako ola ki tua, ko ne whakara whita na parua, nako ola nā tini. Ako mātou ne koi manually, te pumping a mātou, pa koi pāmu through, te pāmu in manual ne, whakara ko ne mā te operator, ka estino tu inunga ko check ne, te tane me mawhon. Ako tamari ko amado te iti ko, tamwhai la mātou ki tua o troubleshooting sa re, o replace yung nea ne, nea ko kinisi fault, mai ta whakalo te fault ane maoni mātou. I te taime te whakalawelawe, te kampane ne kilo ki konga kola se tau tāmate, a te iti ki whakaola loa. Kai ko te toionga ki tāmate ki whai te whakalei te mea pakia te masini. E po ngai e tāmate ni mātou te whitana palua me, tasi mai e ni majority o te population no whitana patasi ne. Ni te malo ne, officer o ia, mo mea katoa, ki toe te waka kapatoe toe. Ko te mea moe pokotia, service i kola ne. Ako te konga tai mua e taiti momo tino. Te load foki e sero te lasiro te raha. Ka tēnā te mene mako matoke. Mai tawhalo i tēnā e kai masaki e uru tēnā patasi. Te ala se mauro ne mato tāmate te whitana patasi. Ona kai masaki e connected te kei. I patia tāku me tei toko ki rātino ne lātou sili ki te pongai i te mate i te iti. Kai ako lātou, ko nei loa ngoi ngā lue ki te pāmu ko te mea ki mawhai o lei. Kai whakamole mole mai lātou ko te mea ki whakao ngā whakalei te iti. Ko te mea ki se lasi te fiuolo e whakao ngā. Kai mai se whukiloa mo whenua i tuato whanawhati. Te mese te logo mo tala te .tv. Ka mo te toe tala, te akunga sakai lunga i te lau mua ko te Ililani Dancing Club ko ngā sololo nei o lauiloa. Te la mātua ko whakamau i ngoa loto tamaliki ke akonga ke ilo nātou saka. Sawilu maki Jonam te tala katoa. Te akonga saka tēnei ni whātui tausanga ko whano, ne te tamaliki saka toko tasi lauilo ko fau se matalua. I te vai aso nei, ne tala tu whakamau ngā o ingoa mo tamaliki ko lai whia akonga ke ilo ne lātou saka. Ne ka mata i te aso ngā fua o te vai aso nei, te talanga te whakamau ngā ingoa, mo tamaliki fōliki, tāketi mo tamaliki fōliki, ka mata mai te whātausanga, te sefulu toru tausanga, pena foki mo talavou mai te sefulu lima tausanga, mai te sefulu whātausanga ki lunga ki te lua sefulu tasi tausanga, e pena foki mo te lua sefulu lua tausanga o whano ki lunga se ngata mai. Taimi nei, a te akonga te taimi nei, pela koi tāketi mo ki lunga i tamiki whāwhine, kai ka mawhai iste a taimi piri mai mo nei o whakawhia mai ki roto tamaliki tāngata ki te akonga saka. A te akonga whakatelengi nane whai akonga toko tolu, te la ka ako ako ye te paliki ke ilo ne lato vai ngā saka vale vale, pena foki mo siwa whakatsu walu. Akonga e kamata i aso lima mo aso ono, i te a whaaso te lao te o aso pa ngā lue, tēnā taimi whakatere i atea, a te akonga tēnei mo te mawhauwhaunga mo aso lima, ke tāketi mo tino kola mātua, kai mo te aso ono mo tamaliki whakatasi mo talavou. Ko taimi o te akonga e kamata iei, mo te vai taimi nei a te registration ane ko i tal whakamaunga ingoa, te lai mawhai ka whai ko o tine whakamaunga ingoa, o mawhai ma tene mātou te toko oke o tino, mo te toko mūtana ko te mege mawhai whakasoasoa ki lunga i taimi. Toko tasio mātua ni whakasiaka ne ia,
tena fiafia wa ko isi sa ko nga penei ko mafain tena tamawa ko ko ki ke lo nei ya Osaka takuta matena ya ko ta ko masiwa ko se ma ko li tala aya ko valona tauhanga aya hoki ako ni kasofito te pongalo ni mafaufa wa ke kabe ke ako ni te ako nga saka ko se ma o le valo aya ni mafaufa o aya fia ka te group saka ko se ma te fai nga misi hoki te lai te misi te hingano aya la ka kilo ja ko se ma e fakata fai nga se ma ako hoklo fia ke kabe takuta make ako ke lo nei ya siva te na te ponga ni kabe ni ako takuta make ke ala ke ako nga ko ia fose me te ia fia ki te talent ki te saka te ako nga saka te nei efsosonic ki te maliki ko lai seilo ne la to Osaka ka ko tsusanem te se fulutupu o tamaliki ko tsin whakamal to ingoi te ako nga te nei whamoe nga te ako nga te nei ke whakakua ko tamaliki te saka awam swai nga ta wa tsum fai nga fa tsuwalu i taime whakawhiawhianga mai ta fai ei sa wala foke ke mawhai netino whakamalos-losol tau whai tino ke moai mawan masaki. Sa makitio na motala.tv. Ia ko nala tala te .tv mte po nei, whakaftai mte mai mua, ke manuia te po ka e tofa.